Assalamu alaikum. Arkadaşlar, Mattu Bişkek Kabar YouTube'dan görüşleri. Buna şimdi bizden Moskva jergesindeki safarımız karadı. Hoş, aeroport, hoş jergesinde safar tarttık dostlar. Bugün 4 Ağustos 2022 yıl. Şimdi Moskva jergesinde bo'lgan safarimiz ayağına çıktı dostlar. Men bu video bilan sizlarga men bölüşüp ketkim keldi. Dostlar, janaqi o'ngildi unalar bo'yicha men boshqa o'rgandan keyin sizlar bilan bölüşөм. Bazardan жолугабыз dostlar. Elder sizlerden жардам катарында базарга чыганмын, ошо жактан колдоп чыгып берип коюңуздар. Ошол жерде колдоп туруңуздар. O'ngildi unalar bo'yicha oyып кириңиздер болсо, чогултуп туруңуздар. Ошол жерде сүйлөшөбүз. Билесиздер, Ош Жапалак унаа базары бар. Келерки ушул Ош Жапалак унаа базарында сиздер менен жолугабыз. Ага чейин ушул Москва жергесиндеги болгон сапарыбыз боюнча дагы өзүнчө бир чыгарыш кылабыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.